Ewe merukan Chuukese. Top 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 top. Ewe gukun donki ayri ferifede oarewa butsuron tsuguzugude. Mary anomon segurura donki. Joseph afedene begir. Mary ve Joseph fra fakun meruru. Fra feito seri doag. Seri wara wazuk raguradi tiren betnem ora fakun baba. Joseph afeden mutir. Top. Ewa dongi ajak pan feden mutir ne fidi Joseph. Iwa radorong norawe tit norawe gukun deririm. Ewa ya rebodover ya sese me anudia. Joseph aduar nerier norawe wen wasera. Ewa jan tutuburu wen wasera aure. Omusara ngese chiwan or neni eya. Esor neni ay bodongani aseseye Josepha eis. Omusara tibis esefokior ajak ewenenien emongen man. Joseph a nugiora roruwe dongi ngeri ewen man. Iwe a sugiewa sam mi fokura gurang. A oje devram ewojoimas ageri oaren nefeden noraweim. Agurai kewa kou midigidi. Kewa gukun sip mekot neri bi burn. Arugierong noruwe dongi norawe kewa reri iwe afedora ye. Norawe deri arivedi ferider meveri. Iwe egisarojak ranut. Nore burin afisya iwe tots mi fokura warar. Ewe berukan Chuukese au buding. Joseph age ke fedin mi pas o amaswageri ewererien amongan man. Iwe meria dugubaro ke sevirit nore ke gubi buets miriveot. Iwe aigerong nore wererien amongan man. Kewan rabweri a rafara ewe berukan. Kewa kou midigidik rajak ngugu. Ewe gukun sip au jigiwan o etigio ben. Ewe gukun dongi ajak akotara ewe berukan. Non ewe bunin ekwa jan masen sip rama masanur kwa sip on ewe pan unukun ewe derinim. Mutirjak raguna o saram ajak usun tinen ewe akar arakopanirero. Menisinir ra niwokus ra pineimeser. Ekwa sip raban niwokus rajak ediapat fengen. Rarong ewe mengungu abesa. Ausop niwokus ekwa jan masen sip researchuan epwe Iwe raguna emen jandang afakunding saramaram. Ewe jandang apesa. Iwa wadoremi ewe porausmi ababa. Emi iwe samon aubutiu. Awadongan guna akon non ewe nenien emongan man. Iwe aurura fendang ren ekwa jandang ra kodun mareti. Mareti kot londang. Wan fenifan kina moengani aramas menisin. Luban ekwa jandang ra doaura. Ra tinerj. Usunjak tinen ewe fulon kiroch me asen Bethlehem. Ekwa jan masen sip ra apesa. Ofeto sipuran nenengani. Iwe ra sharawan ewe altori ra tigeri ewe neni. Iwe ragina Joseph memeri mewe meni kodlon neni anuwe. Ewe nenien emongon man. Non ewe sawap mi doaw. Ekwa manti bacem ragina ewe fiwen jandang. Ra apesa. Ye ewe sisinen ewe king ewe pobutiu. Sipo fela sipo pingeni. Iwe sipo parwara achkewe difang. Ekwa wen mi di bacem ra ferjar kerifang. Even amasawa evdugen kon. Even amasawa evre pokus afer seri berira. Parewe even amasawa ebarun sefei. Kewen mi di bacem ra yori fegen yar kerifang. Rawe dawan war kewa gaben. Iwe ra feno yan ewe fu anowian. Ra federera nor ke jarububu me ke jugujugude para ke feruben. Fere kot a fokun bujikar
fere kot abadabat. Ngerajak saboy rarsay ne daboy ewa fu. Iwe non ewa fefin, ewa fu a koida asenewe im don tedinim Bethlehem. Ekko gamel ra porto ra koida mesenewe im. Iwe kewe moan ra dödu, murin ra ngayar ko difang. Iwe ra fich on ewa asam. Joseph a sugi ewa asam. Nemeni a chok nom non ewa im ren ewa semirit. Ekkewe muanti bacem ra dolong. Iwe ra dudu on ewa simel. Ra pingeni ewa semirit ra eidangeni king. Iwe ra ngeni arkewe difang. Ew tukun kon. Ew rumen neo bokus. Meo porun sefei mi eche. Wesir ngeni arkewe difang ra kopungenir. Iwe ra döda sefan on warkewe kamel. Ra waliwin sefan ngeni neni eroe toa. Naro burin mikirot nuban Yosefa meur. Mary me baranut. Ewa borgon sises me baranut. Ewan zoneng abagugu geri Yosef. Mutir pada. Angei Mary me wemenikon o shiro isip. Ewa king mingau a mochen kita ewa menikon pue peniero. Opo nonom non isip. Tori ibu ereni kemi po atu fich opo ni win sefan. Ewa king a fokun song pogidere kewa rabas raborosa. Pue nore kewa ren rabofeito sises ebuevan king. Joseph a mutir pada. Iwa porosya ngeni Mary met ewa chordang airani. Iwe a fendo a nugeito ewa tongi. Mary a finitaro ewa menikon puina shop patapat. Iwe Joseph a edisada Mary on ewa tongi. Iwa a gingeni ewa semerit. Chop. Ewa tongi a dowe norowe tit. Iwe rafeiti warawe an ngerisip. Ewa king meireberebenga esap togeri gurasises. Yosef meberi meoborgon sises. Merero dongi raronom norisip fanso nagatam. Eborgon sises a keo fos pan keo geri feden. Iwe noro burin ewa zoneng aban megugu safen ngeri Yosef. Ewa king mi nemengau a mero. Iwe ye a kinamwe emi obodiuniti iwe miwe. Mary abandoda safen wan segurure wadongi. Ngewet sises esetuen wawa e wadongi. Ferekot abarasei me bararisi ogukun dongi. Resetuen feno Bethlehem ewa ya sises au budiwie ngerari win ngeri rasaret neriye roweberom. Yosef meveri rababa a niwiri di wasada nerier. Iwe pariraja gusun rere wagukun dongi. Momwen and Mary eboy anudore we at sises a akobora borosageri kots boros. A borosausun borosen Moses one waro basigit parusun ereko zonen gurun maredi a boroborosa usireko mwen dibetem radabwe eofu. Iwe rabin ngeri o sevirit usun everar king.